voin hi April ni somni le panga sangni le somni pani ania voin zinga vaireng te o chanchin buina tual chung chanchin tarlan te kan han chiar chuak le don ani no chimluanga li thei che suna thlengin scooty khaltu in nun na chan nimin chonu da ni le achan ve borvel khan no chimluang kha chunga scooty le bike anin suwa vandoi thlak takin scooty khaltu hi vaireng te dam do in pan puin a hliam tur lovin boral zui ani kan thu don ne tarlan danin scooty registration number MZ01S 8429 hi vanal rin luwa kumsom pasari apa lal ruat le na tui thaveng bil khothlir khal ania bike registration number MZ01W 3514 hi lalrem ruata kumsom ni le pani apa si ramwana no chimluang khal ani bok scooty hi vareng te lampana ron chuk ania bike hi chhozonga kal ani van doina toka anche solna mun hi no chimluang kho chung ni in kongkoya ania scooty hi achena sahlea heti lai hian bike ero langtheya chia a omme ulawa ama fok ero akoi ve ve thung che solna thlen nu hian thenam khoveng om nai te le amuma satu te chuan an boi pui ngala vanlarin lu le lalram ruata te hian ni khuwa an hriat mai lo ve ve wangin vaireng te damdo ina ron phur thlak ngal ania damdo in an thlen nu hian vanlarin lu hi aboral zui ngal ni in kan thuton na chuan soya heti lai hian lang thei me ya chuan hliamna engma mu tur om lo thu soin anara tanga thi sen chuak ero atop mai thei lo thung tin avun vela pelnel nual bok bike khaltu zok laram ruata hian ni khu a hreme ulova ama hi harma se awaida urwai ni in kan thudon na chuan a soipok vanhal rin lu ruang hi nimin khan vairek te damdo ina postmortem ngalani a ni zandar ret pel nu khan an khuwa bil khothira phur chho ani a zandar puavel khan a chen na in thlen puin ni zan khan lumin ani a voin hian vui ani ang lalram ruata ero vaireng te damdo ina enkol mek ani thung vaireng te police OC inspector Aisal Choi Moya chuan vaireng te o zona changin van doina thleng chu poi ati thu soin two wheeler a che sualna a thlen reng reng hian van doina toka nunna chan ta te reng reng hi atlang puin an lu an so thin wang ni a hriat thu soya two wheeler khaltu reng reng chuan mani sahimna tan helmet hi khum thin se adu thu soya policeman kan hlo wang chau ni lovin he mani himna ta poimo hle ani atibok in khom pui nei ni somni pani thali sahni somni pani atanga ni somni pali thali sahni somni pani inkar khan presbyterian ko ran bial in khom pui nei ani a vaireng te ko ran bial lam hian marweng ko ran biak ina in khom pui hi an neya nimin choma in khoma khan reverend bilal thamwana bial to pastor chuan ko ran le tunlai khovel ti tu pui mangin pathian thu cha soya nizan khan upa vanal zuyan valedictory sermon anei bok vareng te chimveng ko ran lam chuan IOC veng ko ran biak ina in khom pui hi an neya nimin choma in khoma khan pathian nei ti thu pui mangin pro pastor PC la than sangan pathian thu cha soya zanin khoma upa RC kengan valedictory sermon anei ve bok exam zongjong pass vek L2 Digital Computer Center a DAC exam nei mi sompanga te chu an pass vek ni in thu kan dong L2 Digital Computer Center hi vaireng te ya computer zen om chhun ani a MIT hnoya omin institution puitling ani theinan enfiana an kalpui mek bok ani L2 Digital Computer hi kum sang ni le sompaku atang khan din tran ani a an hnoya hian zirlai za chuangin DAC an pass suak to ani NSS National Camp karkhat chung o tur NSS National Camp chu Assam University ya nei tur ani a hemi atan hian Mizorama Higher Secondary School pali atangin zirlai panga theu than chu ani a heng zirlai than chu te hian naktu khian Mizoram chu sanin Assam an pandon ani
Mizoram atanga kal turzinga hian vaireng te higher secondary school atangin zirlai panga an tel dona CZS higher secondary school atangin zirlai panga Khohai higher secondary school atangin zirlai panga le Champhai atangin zirlai panga baka anmani hruai tu tur program officer pakat akal tel bokang national kema hian India ram state sang atangin zirlai ten phone khom dona mani namzia rang le khosak dan le thil sang te anzu en tir don ani tiama a malak na omlo nimin khan social media then khata sai pumlama tuirial lui kama Assam police te anon kal le ni in thu thang a oma hemi chungchanga hian vaireng te o chuan sai pum khotlang hruai tu te bepop ngalin nimin lam khan tuirial kam Mizoram lamchin ni a ngaya Assam police te hi anon kal om an hret lo thu an soi hemi chungchanga hian sai pum khotlang hruai tu te chuan sai pum le tuirial in kara hian kongthar an lai thu soin he kongthar hian tui kuk khua tiama ti a hriat chu lai po tum ani a KM Rukvel bak lai angai to lo lain kong lai chu ti topri ani thu an soi sai pum atanga tiama khua hi boruaka KM Sompali Borvela hla ani sai pum khotlang hroi tu ta chuan tiama thleng hian Assam police lam chu longlengin aron kal fo thina keini lampo kan kal thina ma se kan in tong fu ngai lo ti an soi thung tiama rambul thleng hian sai pum khotlang chuan tun malamin lo an vanei thin ti soin huan lo ram het nei ero an om lo ni in an soi bok police station report nimin khan FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo bok ani heti lai hian nimin khan li thei che sul na thlengin case pa ngai zia lu ani vo in tui chho dan tur IOC exchange mual chimveng zalen veng hlun tlang nuam heng tui chho dan tur talan te hi athu langa ti danglam the ani thu PhD department chuan an soi syllabus pumpui zirdon Mizoram Board of Education chuan thu chu siamin Mizoram Board of School Education affiliate high school le higher secondary school zong chu kumsangni somni panhi le sangni somni pathum academic season chungin syllabus pumpui zirtir turin ashiatir high school living certificate le higher secondary school living certificate examination kumsangni somni pathum atan MBSE chuan syllabus pumpui le scheme of examination and question design anga siam ani don bok syllabus and scheme of examination and question design chu MBSE official website a enthein om ani